me chance say me nyame ye business no eno ne say wo nyame ye business ade wo kan say wo hwehwa de nyame ani je ho okay na wo de say wo ho den say ye wo sika say ye wo mu na de akwakota akire enam say na ni je ho nti obetua wo soka okay ebiti say so winning okra ayira okay na wo twen sa akra na obi ono pese wo fa urade na ebi ahokire nti ontimi na bia wafa no na de ne ko na wo frɛ ne phone so na wo se ne ho kire na waboa no we invest say the bay obetimi asum nyame yie okay we invest hey dividend ya wo benya no enya samketwa anase nyankopon si asore dan wo nkona sofo bi esi asore dan wutimi se we genuine man of God okay and wo si so ya musi me so me de kakra me de buo nie anase bosume so ne etua wo ka na wo yi bia 20% and answer 10% and 30%. Okay. Now we say we de konya me fie. Wo mo mfantie to mo bills. Air condition no mo so wo ho no. Any office no, any wo mo nyi we mfantie electricity. Na wakotua. Na dia boa. Yes, bia we asore bambo. There be kura wo nya asore ba. Ba nyame dia. Na say you are investing in what God is interested in. And so no say mesima sore dan. Na wo so mfansi ntimi ntwi mfa so. No clear. Enti ene nyame nya business. Obi wo ha. When we are sinking na ye business, any trade amponye business. We are so na ye business aboka. Ewusia ekunafuo. Ejanka. Sa wo yo omo a. What is wo ba bi kunawu. Ane wo ba no a wo wu ni kunawu no. Waja na nkwada num. Tutumika na pa bibi fa koma no. Fa koma no. Nyame sesa wo de ma ewusia ana wo de ma ekunafuo wa bo ne bosia. Na what is wo beauty yes papa bi ewu waja ne ma. Ne mama yensa kofa ba ko ne tua ne school fees okay ko ka kire oba ne say mama ko hu ketwa no wo mu no mesra busumi bia ba jiska fato aduane manage ana edu ne school fees abusumi miensa bia metia eh yapam woni nyame aye business wow ana obi an ka kire so wo abrabo fim wo pese wo jai but the enti a wo ye prostitution is say ya ho kire enti so onye obi e ma ne di kosua adwuma obejai okay na well, because Onyame was say, I am interested. Was say I hate sin, but I love the sinner. Men pebone, but the boy for me aboni do me power masam. No correct. Nani pone say, "Mame, the enti me prostituting. Yes, the me person me yeniu. Me won chire me ye bon one. Oh, the me dini the me babe the enti na no ho machi bia me gina kwa ho no. Enti me nyobi ma ne de me kosua de pamana setire ya. No beboa me a. No beboa me a. Enka me jai. Ampa wodi ne kosua adwuma wo jai. Wa hwe na ma sese wa be master. Apam investment way onyame betua wo ka oh enkofo bebre ne nyame nya business woni wiase na ye business nti na ya na ebinum boka no na emom no woni nyame ye business enam say ye nipa ho adwuma nti fa discernment ka ho okay fa discerning of spirit e say nye nipa bia na ofri nyame e na nye obi na nyame pese oboa no adwene emu do ne ho mu do okay enye nipa bia na ofri nyame e na nye obi na nyame pese oboa no enye nipa bia na firi nyame okay ena nye obi na nyame pese oboa no na hu se obo ho mpaye na hu se nipa wei kunani wei ewusia wei nyame pese me boa no a Sompa FM what is oba ne kro bo erade eyi oba matese esi ne kuno firi na waja na nkoda nsia ne nan ne ade etiketo na ewo mu na odwene ho nsa no abo ho mpaye atwe nyame ani okay oma go ahead chance na ye erade me hu se sofo bi si asore dan wa ha minim se wo de ma minim se ye wo no osi ama wa na wa no ane de ya okay because asofo ni bi ha ba ke no ane de ya ni wo no ana oyo no ana sore dan eti erade me pese ka misika kakra bi amenya me de koboa no eti fa ko nyame ma ebi asore no mu di anniversary ebi akọ asore se bi a Church of Pentecost se Baptist se Presby ana se bi a fellowship bi a wo join me join Baptist or Tesano Baptist Church. Now we see yes, omo celebration bi omo ye bi omo so omo boa senior citizens omo ye mpanifo omo 70 years 80 years omo ye mobo eto omo pesika family katente okay what is omo tetetete so on krase daughter church bi tete Tesano Baptist Church ye tete daughter church e wo voter region ye tete sorry ya ebi mu tete nuase e omo ana ye di birthday nkofo di omo birthday no discover na ye kosi asore dan omo na atonkonya ama omo no matena se a worship nyame omo tena se worship nyame na yesi ekotonua abodan so amomo Tesano Baptist for continue kakra benya na fabra na yekoto motorbikes asofo no de be ko evangelism wow omo so omo ko asempa katre dwumadie what is yes omo ko che bibles and wada fa ho hyem na de usika akoto a designer wear na ye to bibles e de ache katre omo sempa cho bibles no me so metimi atotu enti monyina me ntotu nka ho ba ko yesai 50 cities and money 100 cities who say
onkrofo bi ye nyame adwuma bi koso wo baabi ade bi nyame ani gye ho no ma nso wani nye ho okay ma wani nye kunafo ne awusia ho ene mobrofo but na meka ye no fa nyansa ne mpai boka ho wan fa nkomani paboni ni ama me na hawo ama yo hawo e de ama nyame adwuma bi do business with God but so me so awunya awusika na nko wadi uma nyame sai man ehwe obi si an ena tight ne kama no tum tight say what is tight 10% 10% nyame de yere ena butia e de ma asofodi enti Israel for no kan say o mu dua wi o mu fa nko enko ma high priest no na nya nipa na o ma o de ko ma o si tabernacle no a no o mo hyeso na ebra Mosi obadma no si tabernacle no wan kan kire o mo say ejapade no o mu nya free Egypt no obi amfamra enya Israel for na ne contribute ye we di ne gold aba na we di ne diamond aba ena o mu di see asore dan di ma nyame. It's what are you talking about? Hey, sound good in the diamond no or me ko gu ho e ma Moses e di see tabernacle no e Nyankopon e ba fo mesie e Moses na sie wo amfa nipa so. It's what are you talking about? What are you saying? When ya brese e na mo je tight na asofo die ntidi e fa ho bai tight na hia me se metua tight wo se do sika beton na me fa ho bai do le mo na me ni me le mo a kire wo ba be who are you to judge me? Me se me je tight di yeah na mutia ma sofo de metia mo omodi ai de ono ti nyame efono ho fa usika wensa me de sika bebo nyame adwuma akire obenya heart na what is 10% apam bikuta 1000 na me de 100 cedis ma nyame a my head isha 10% kwa the lowest wa hwe wo so a wantua air bill wantua 30% na wo ko baptism se monyi 30% we na mo fa ntuatua mo bills for sorry na mo nkoso anya nyame adwuma na aba bejina na mo kan mo me say wose wo besi na so de fie na so asamando apun mi fa so you can't stand and I share Old Testament wotimi ni nyame nko nyame asafo wotum taye bejina efiri nyame nko bejina na say efiri nyame nko bejina this efiri no enokre ena nkrofobia kika efiri nyame ena papa bi kan mi refi ni din ena o say mun kama no ntum efiri nyame a enyina 2000 years ago yana so ba Yesu di ai yentimi nka say the late Jesus there be I hear they can the late Jesus what you say I will say wo Yesu was obe na nansa so enti nyame ne dan wo be sinti mu amoye ye videos edit to Facebook and YouTube na mo ka na mo tia time na mo tia time pa cho I choose to pay tithe yeah efa ho yi do obi ni sika ba dey efa ho ba wo so obe tua ama sofo dia wasam abi wo do sika ba we nam obi ya wo de baby o invest enokre and was say babia wo treasure wo no e ho na wakoma wo why your treasure is when eti nyame fie na me de kona be makoma awo nyame fie me de buo nyame de bia makoma e be wo nyame so enti ya na mo wo social media na mo talk nonsense about God's church o nyame asafo entofo mo da enokre entofo mo da hey adifo atrofo beba enko actually false teachers beba they will all fall but the church of Christ will stand. The body of Christ will stand. It's true. Na no. Bra no wo mo ba afode no. Ebinom de sika bail say tie ni. Etoto pono no so a. Na ma me de kwansi bi beto so. Oso no no amade so pa. Jesus say no na so. Na ni aso. God will build his church. Jesus will build his church. Yes. Enti say uni nyame nye business we de betwa mu ne ye ka so mpa chede chase na ne nye ye beboa wusia ne ye kunafo bra na ne nyame emeye business emeye bosia adehye yeda mo nyina mo ase ye ma mo aha na ye ma mo afinhia panso na onyankopon ayeye adom kese mroso ama me ne omi no ye nkwa ho antechema eho amasem eho anwonsu anwonkra na enakwa akoye December bosome de toso aduonu miensa Ochina ena ye 24th no na se o de policy ne be ko krom a apam so kai sa anwum no obi nka se 24th ko krom wow he we living ene obra wo mu obeto protein bag na wo de wo ne magum obekwa krase na wakodi bronyo okay bone be na apam da ye wa what on your manti o fa to ne so kakrampo apam tonyom no na yankai ayi kachire kwa mapia nwomo kachire kwa me apia na toye na me ho mfa me okay ye wi a me phone so ntima yeda SOMPA FM ayanko na yenye 24th say actually was sambo ba kumbi yeah kwa me niki
ye kodi ye de enti ko fie ko fa tade be sebi yenkwe ye kodi bronyo ye kodi o say ye bronyo enu ye after 24th no okay the following year de okay 18 go for bank na be bobra na ochina dom be ko mu nkurase ne nkronkuma mu no but 24th no obi nka say 24th ko kurom wa wo he wo living any obra wo mu o be top rotten bag na o de oni emagum o be kwa krase na wa kodi bronyo papara na na pada panana nanam ye bronyo na be say go for kai o mutiti bremu sa bre no pa na wo hwanti amamo anti comfort mo ene do mo ene yi Isaac mo on sompa kaso ane sompa temane o mo maka na ene ma vida sa de we say Rebecca o kan say no wo mo a etie wo sompa sunwane afa hodoma wo mo nim case we o mo nim 24 for boss anyum no ampa ye ko sahwi ahima kurom na mikita politin international nyom no akwama me oboma me so oboma nti ye dru station no so na sa nyom no so si so na me sha se ntare ama sa gu politin mu no me hye obahye ni nyina me hye tata so na o ye kese na mbobo me politin no kuja Father Christmas ya so ketwa so de be ya 24 no nkom ma me kese oh really by na de nyame adom o ko 24 for say me kokora na enye politin what nanka ye fie wura so ame be say nye fie wura so ame bi dabi nyame amanensa so enokre praise the Lord hallelujah ya nyame ase ebu se da munyina abo ase ya mama official pabiem na ye na ye tiefo ya hwefo ena afenso ye sponsors nyina da ase se mo ahwe yen na mo ne yen adidwuma mo atie yen na bibia enso atimi akoye e de ama ebra so mpa bebo azi enche ye bebisa questions na me pese me bot date ni ade ade bie ye ye be na ye be cha ade ye be cha mo ye be cha frito na ya sign ache margarine enso e de aka ho nte no my fa seda e ma Leicester Company Limited for ye ba ye wonuma so yasena ne wo hwe 5:30 kase bonde ayato ne din se hot bite na ahase wo mo an kura ye na so ye mo pagya ye ne a enne yetimi ese akonkonte no ye fa seda e ma wonum ya toothpaste ya toothbrush ya kohwe bi akira kwan na ma ose ho nsem wonum nka bone ne nyina da no entu emfa nyina hodo ne doso ye wo eye ye friend say yes apam de na say man heba na say whitening no heba no no ene ekum kaka no ne enum kan no ne enum kankan no heba ne tim no pa okay na whitening na whitening na mouse na efita enti be sense no bonto se no ni nyina grigri ni nyina be firi ho okay na ka wan ni nyina be wala ebi de waya te se de ne se na atuo okay nso na fini bia jempre no bia waya asa ne se na atuo nya asam ketwa se kase nso enye easy kura enti yas ba ye die no fusuo de nyina ka ho no fusuo de oya akura bra ne senfi ne de nyina ka ho enti ya fast da Leicester Company Limited abusia ene ne nkodi dwamo a motonton toothpaste ne brushes no ba chom betimi akọ na mo ne na akọ kasa e wa ahomabofo so won kra ha se no mo a 0501 619-588 0501 619-588 and the Facebook no so ya de ato screen so heba na e green no na white no na ho so ne blue kakra and white kakra and afi gel no so ye kokko no total care no so ye kokko no no kre that's it kuma senso number na 0501390338 na bibia koso e de amount na sanso so and I am fast than be my endpoint homeopathic clinic or say I am free ye na wonu ma se papa ya sade ni nyina da ekita wonu tino awo ho nsem prostrate ho nsem be ma me se ye di bronyo ntimia wo nkire wo mu ai edidie ni anomo no to da bia na entini ni mu asisi ohun enti awasa entini no so na eja eya na ye bibia no nti moja na ntimi ani afrusa ne ankom yi a to da bia na amane mesisi ni tirase na amane ma dwoho ntuni eya no akọ chiri mu kama e wo end point ho na bibia ko ye dia na be ma wo gina ho na wo si utirase na se wafu na ahu ansa wakohu okotodwa ne wo yare okay nti end point okay
Ewusia yade bia no kwa obehwe na watime aboa spinters kwan no so baby e fro ho shell signboard na ho na enkran ha se no mobuto sanso na kumase kronoma bohia won sabeka endpoint homeopathy clinic na watime ade ho e de free kran kro yade ho na ba ne 0244 86 7068 0244 86 70 68 and now 0274 23 43 21 near DSC. Dr. Dubois that was a papa also every day 1 day 2 and I just also was so yasness abesine na ma me ba kwa was here dia sedama ne pa we say yes say yafunu pa when ye mfa nhyen aben no correct and as obesa obohwe ma na say opesa wo bo aben mu na timi gege nso was wa yase e go be wansa Hajia special local foods. Enra da we jollof ne enra editor beka che so the assorted fried rice aba. By kwa na jollof na kama na plain rice ne wache e kama pa wo hwa mesra se wo di dwumadie bia bronya ben wo de se bia dwumenti kura no wo di mi nya aduane mo abusua bia ne ha bia yi your friend is saying yi nkokora na say ye kan say enipa wo mpanyimfo a wo fie no bia na wo wurem anti no ma me e wo fie ho na bia na wo hajia wo ntikọ na hajia special local foods wo ntimi enya aduane bia wo peye nka bi nya bi ai free fofo so ekosi aprapransa so panyimfo no mo penu ho mo pempotompoto o pe banku ni ntiti obi ni ntiti ni banku kura mpoda na se eti on ntiti da mpacho kwana ko fa wo taste wo ho hage ase enka ncha wo se dwumedie bia wudie se ya wadegye anase bia eyi yo na wotwede die wo pese obeboa enuane noa ene ade mpacho wo ye order oye order se no mpacho wo fi anase wo baabi nso adwume so na ekomodo abetimi afrese se na watimi abrewu bi anopa no wotwe pepepe na chese wahye ne dwumedi ase obeto makosi se no wotwe ebebo apem anwumre ansa no akope baabi edekase no akwakogu social media handles ne so Facebook, TikTok, Instagram and our friends so baby biano Hajia special local foods 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392 Hajia say aduane pefie ene ho na apam fa yakọ time heba center and so say also the time heba Mr. and abadwa so Dr. Tafri Jano no na we eyinubna enuane nhini ehaba ma no na wakeka bom ya etu malaria atiride yade ase enti baabia wo bia wo hia bi na aduro we na emrada ho se unim finhye du mienu anom wafo afuru ana wo ma akwada no fo a enom na nso ebi wia wo mo honom wo mo nom so na eye adwuma enkuwon enti anwumrei anopai awie baabia wo wa wutie bia no time aduro ni de ehia ankanka wo mo amukọ aburochire no mo de ehia ma mo papa titru ne heba mescha no ebi steam meal no esansa aburochire wo yade a ya na wo boburo ne ka enti unya time heba mescha e de kan ho kwa yare no mma na kampese wakọ akọpa aduro enti ma time ni ni wakagire mu abribia pebisi pono so entwe nyare ansa wanom time esansa wo nom time na ntontom kawa malaria nyaw yes I poison wonderful auntie oya ya no akwa no awu immune system support a general well-being adronya bi na intimi mo 0244 4176669 0244 4176669 Dr. Tafrija time about center penyi kwantrefo awotua no naba na yede atudwa no ukodi bronya watoto bronya nema onto time a hwe na wankodi anopema bo ba mission ya time ansa ai na SOMPA 106.5 FM akra ye ba ye maji ofel so na to da bia mama nka masem ya na ya Oheneyere mete bia wonim nso menimu Facebook ne YouTube ne nte bia no anase SOMPA TV nti ebia na wahumeda ba me de menimu na no nti ne ye kase bia ma ade bi wo wa wo penchiremu ebi krampa ye dwumedie no pemu hwehwemu senia esitie sponsorship anase bia obeso na ye beto kese obebo odwato de wuro wa hasenom obe enquiries ahodo na nso no eya na wontimi enya kwan
Mami Akosia Boaje, one Ante Kwansima, and the marketing manager, Mr. Nicholas. One maka won't APAM which say, one more quine, Giaba we say, not the opposite bisa, suggestion be a war, a way in punto quine so, ma some panel so betty me diaba, na bibian sweaty me akoye, abani 0531 0531 886 886 216 216 0531 0531 886 216 Ibo the chat was 0531 0531 886 216 and no SOMPA 106.5 FM Accra. I Emma ofra penyufo betimi agye wona ye ne won so abo enkomo eno no na apam ye wie ni sa no na obi pese ofre MWHO wan so asem a fa number no etu dwan na ye nhwe nkoye ni se o pese ofre MWHO ASEM ye obi asem no ma no a abusua fa open fa paper 050 94 38 46 3 050 94 38 463 0509 438 463 okay 0509 438 463 apam mame na say na yen kanche ye tiefo ni ahwefo so betimi akọ Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na se YouTube no SOMPA FM live the code no so no yedem ye SOMPA FM na SOMPA mfidi ahodo ne binanso so e MWHO ASEM dwumedie ya wotie enka ewo enkran SOMPA 106.5 FM so ni na de de ema wo ansa na yebeba ene ya chede yebebisa question kakra de afa SOMPA ni titiro ne MWHO ASEM edwumedie no se wutimi twa anase wutimi nyape na se ya hwe na yebefa wo number na ya hwe bebia wo no yankasa ye de rider bebrew na che so de niema na brew na se bia obeba ha se nom na waba abeji number na nyamfa ntu dwam ya botre kakra efa emaye na apam de ye kanyina ne se spread kindness and generosity. Spread kindness and generosity. Ma eyemuye ene se de usi hu nipa mmobo tretrem. For the true magic of Christmas is revealed in the joy of giving. Ente wo hwe brunye ya ensenkyere ne awom ne anwonwade awom pa ye se obemma. And the positive impact we create in the lives of others. Ena afi ensanso papa bia ebenya wa afoforo abrabom. You must always let your actions reflect kindness. Ente ma wo ne ya wo ye nyina no ene ayamuyo enante. Small gestures such as helping someone in FM. Ene man kitenkite bi te se di ohia mo na wo boa no. Offering encouragement Na wo hye bi no munkuran. or forgiving others can have a lasting impact. Ana obi afom wo na de che no no. Etime boa pa ema. Practice generosity not only with money or gifts. Enye se ebia ye papa no kire se wuyi sika na achede nko. But also with your time. Na mom wo bre nso ka ho pa. Attention. Ene se wanya obi ho abotre And love. ene wanya do ama no. Remember that the true spirit of Christmas lies in improving the lives of others. Enti yepeja. Especially the less privileged. Enkanka ne de wo ye mobruni. Lonely or struggling. De wo ya nkona ma na se wo bre. Make kindness a daily habit. Enti ma yemye enye wo dada abrabo. Not just a season art. Enye se brunya eduru nti na wo beyo. So the magic of Christmas continues beyond this coming holidays. Enti brunya mu ensa nkyere ne no se yedi brunya awie na etoato aso a nye se bia brunya no nko adoye abeyo. Na mo yedi awie kura no bosome ba ko na yese ye wa no ebi ho kyere no no ya na wada odo adi. Apam ye dey say asem. Mo. Na ye beti me anya Bible quotations bi apam mami bi ai. Wo yi di ama no. Enyom wo ha ne dumienu. Psalm 112. 112 verse 9. Verse 9. Aye. Okay, nti edi the better so guest and the better so the ama on Facebook no eka. Psalm 112 verse 9. Eka bi. Enyom wo Ena ha ne dumienu. mebusem etedo no mienu ne nyi mu nkono nso ka.
Proverbs 12:9. No correct. Na do ma 22:9 so ka. 22:9. Aye. Esa verse 9 verse 9 No na correct. edwuma. And a Proverbs kro na 11:25 on so ka. Okay. E ka asam kro na. Deuteronomy eno wa apam dada no. Etu betimi abobo bi so ama Augustine dey no to so. Na afi apam dada kro na eze angoma no etire du no mu nwotwe. Chapter 58 verse 7. Eno so can be. Nyina aka adoye ho. Aka adoye. Mose ngoma otwere ye toso num ni Deuteronomy. Eti du num ni nyi mu nkro du ba ko. Eno so ka. Ana wokọ apam foforo no mu a Matthew asempa no etedu ni mu aduana mienu. Eno nso ka adoye kro na. Ana asomafo no nwuma etire mienu nyi mu aduanan ennan ekọ na aduanan num. Ana Matthew asempa etire nsia nyi mu aduasam yensa nso ka asem kro na. Paul ngoma otwere koma Korintifo de etoso mienu no. Etire nkronchemu du ba ko. Wacha se ye beti bi akwa okwa kodru Timothy na ngoma edikan etedu no nchichemu nso kro. Apa nso ka ni nyina yenye adoye na apam waya wadoye omamu wo nhirasen oje waya wodie de sompa achede no sompa achede ma ye me de na waya wodie ma ye bi okay ma ye bi mama stand so ye bi me ye me de no enya maye me ye me de nya me boa ochina dana me so me ye nanso se wo ya no nkyere se wawie se me madi kan ye bibi ba foforo kura mesa ye bi sure apam de ya se omamu wo nhirasen oje awanwade ya ewo abrabom se anase ewo achedie mu no anase ewo seasonal festivity bi ti se bronyani mu no ene se wo ya yemuye e de akire nipa wo yi wodo edi e de amanipa sometimes even listening to someone story anase ni issue crampo no wo yi adoye kese de na de akire no wo ma wo time e de amanipa. Okay. Unya bra ma obi no. Unya bra dia ma obi. E na wuti asem no so nye se wuti asem nko a. Na wuti etu ho anamon. Na emom o ma attention enso akọ asem na nipa. Wadwena akọ asem no so. Ye hye nkofo nkran. Apam abrabo na ye bo no enye de nipa panyina na ya yensa kan. Da bi o. Na to da bi asem bi wo ho a wo hene yire bi e bro me so me ntimi me discuss with you. Etie bi a wa asem bi a ubeka no kura ye nkura nhwesem no wonni de ye mame no kra enti ye nhye ni penkuran se ye hu se obi akọ ohaw mo obi akọ ahohiahia mu obi eda mane mu a ye mfa nkura nhwesem keke emfa ma no obi se bia enya hwe but unnim impact a ede emma se ni pakro no SOMPA FM ya se de ogina ho no onhwe ye no wa hwe ase enne obi di aba wo kina ebetimi edru so eya da bia meka kire ni pase so obi kwa ho kire mu a eya susu twetwe no nokre na asemba yesusu ka susuka na wonso ye nipa betimi ayedai betimi ato asembi wo ho na se bibi wo ho na to nipa na eye esan na kwa kosan no eto da bi ne yenua bi kwoto amane mu ana so kwoto fena bi mu a sani ebesi atena ye nche ye manchwa mu akeka no huhu asif se enipa ne de wo ye chese kon not I say ni su ne ban bi de ho ye but ebetimi ato it can happen to you yeah it is obi asam ba ye nsusu nka na mom ye nhye nipa ne nkunan se be ye mpo no de wakwa akotom no wonim se de asi abra ne spirit ase no kra yetimi sampagya nipa ne ma ne na so bi na wo ne to wo a ebia nka ye ntwetwe wo sa na ye nhwe ne ye mu nipa e wo sa Christmas festivity we say da bia me ka me se maami bi oka kire me se o hyeda de bo to kwansemu ennoa te say de wonu aduane bi hu se onu so onu aduane and in fact since that time me ka share rade animonya me ni bidie na so bro nya dura me hwe hu se bia ma anwa na sese me yi boto keto aba akokora nko na me de ma no na mama na kokosika aka wona so de beto akokọ no won fanto eno de nim se ma ye me die enipa wa ahokyere mu enipa wa ahohiahia mu eno ntina sompa achede mpanyimfo ye wo esompa foundation ade aba se wo mu ede boa wono ma wono wo ahohiahia mu ekunafo MWHO wafo wono mu wonyanka fie ye wo bi yakoto na twene adan ya ne nsa ba ko ama mesi ye wo sompa kumase
na yenya mankra ha senum akwada bia wono meka se ye sompa chede yakwaye last year okay and was it last year last 2 years and I say yakwaye no Baba Yara Sports Stadium that was last 2 years last 2 years me hu akwada nensa ma nensa na ese fish enti mi empie ye enti no nensa ne ba besi na batwa ha se na ye mfian but ne nine ne bibia de ye okay now I quite remember see a year friend is saying your social program near ye was SOMPA FM and numero kumase asem penipa ababa wa bi ba ho e de kwadu bebo abrantie bi say woni na won soso no won hwa akwada no na ebe mu na nya sa akwala no akwala foforo na oba no oba na sa akwala no hye wono na chi SOMPA FM de yawo na ye nhwe no de yawo na ye nhwe na asem na ode ba ye oba no na akwada we na woni nsa no ehye na chi a ye hu ye na eni chebi ye kwakwaye SOMPA achede eno kura baba wa no kura ne sa brant ne sin a wono kura no asem no ode ba me na sa kura no oka ne ho asem ne kura no se wono ne na di nkan a wonya sa akwada no a enti na asem ode ba na nkasa no hu ni ti hu ne kon oh eni chebi yakwaye SOMPA achede Baba Yara Sports Stadium me kai Dr. Beza Foster no ocheche mu wo tete wono ana tete e mo ne de manaka efiefo be se de wo ho a woto nsafre wonom ne akunafo ene MWHO apam na mi hu sa akwada ne nam ho ne ne agi a wo hurihuri na ne nsa ne se ne esi no toto ne se ya na odim ne ka no wo kwa na akwada bia baba wa bi di na kira me se na akwada ne maame wei eno o se ne maame wa ha sam se maame nko hu no minim se bia agase de MWHO ka ho na ja doctor eche wo mu ntoma ene entade emo anwatentimante sade ne makrane a ene ma ahodo afedi ok midi no echi kwa ya o se ne maame ni me kwhwe different person maame a nani afi kakra na me sister akra ne maame we o se ne maame ne menka de na me se de bi ne maame ankasa we because me na o se unim na me se ameni mo no o se unim no wo hen na me so ma ba SOMPA FM pen wo se sa ene okoja ne 2G ene wadi da munti no okoja na 2G ya hwehwe ne ba bia ye hu no ababa wa ne ba nso so no na won kita phone but ne maame enamba ya oso aye sofo maame okay e bye Sunday ye na sa children's home no mo wo ye friend saying emrante ahini ni krom asokware mampon okay children's home bi e wo ho no ena wonom ba ye ho na sesi akola no wo ya da maame a sebia so woni nsa woni na ye oba ye program isu ya wojeje yi sankofo exercise ehwe na me ni di nkomakro so onya na akra na nko pe no na nko training no ye friend na nane number na oye na me ye ko check ye book me so obi aba ye gene information ye friend ya ne nane number no enko minim se na wono mo esesa yi na se Ghana card ni ade no se wantimi antwo ye frɛ ya ye nya no masese akora ne da so wo children's home ho eti bisa ho se eye hwan na ma sa akora na aduane adi eye me ne omienu ye mo ne betimi aso SOMPA chede ede ne so na etimi aso sa amofra ne nyina so ya wo obi nipa ne se onya ndu ana wo so hwe akwada enti wakoto na twene ama wono makwa akofa no me pacho obi wo hwa won ka bi nhye mu ne kuna wu ne ma be sensia ne ma be senum ne ma be senan enye ono na aya bibi o aho kire nso so therefore etimi manipa koto sa situation ne mu me pacho ya nya do ya nya na se be ya se nipa etesa no wonom so ano ebetimi anasa wonsa ebetimi akọ wonom ano na bibia nso etimi akoye na wanya ma enketo yi mu bi no asafo awrade se wanya ma me yenhwe na yenfra eye emme kunafo ntoma yenhwe na yenfra enkwada nyanka nso ntoma ne yema wonom atade nhye yema wonom aduane endi na yentimi nso so emma wonom ne yema ebetimi aboa wasetene mu enkwada wanyanka fie omuko school enti ebia wo de wo stationery ena ebia wo ye ho adwuma se books anase school ho ne yema anase toiletries so nya washing powder anase soaps bi samena bi and wo de bibia toothbrush ne de ye using pacho eno anase wo de wunya ba ku mienu miensa de eto aso yi anase wo parks ne bo onye den esi kire na wo anase wo de ne ye gari mpacho ye mpo bia wa asege se bia de de to ho na di bese na wotwe a ebese anase ade eche so ebese eno nko a na ye ntimi ngie eno nti wo mo
wo anwa wo tentimantes anase wo bibi te se empaboa entade entoma mepacho we fra ne ba ko bibi onso a wo mfra krampo da anase mienu bi nso enhye da nye dada obi hya ebetimi ama na ye mo no e wonani so a wada roma ye se fabra na senia Sompa FM yetui ateta ye nkrabata no e de egu o my Ghana fanem hasenum nyina no wobetimi akoba bia na onso de wode no akoma na akra hasenum no ye kira kwan no ewo eye edome ye kira kwan no wo dome Green Hill Street anase Watermelon Street pacho ben dome market ne panase school na e friend say Rising Sun no Rising Sun school no pacho ye ben no say bia wo free achimota na ba wo achimota mo na first junction memfa wo second junction e wo right hand side na say wo nsanifa so no eco bank dan bi esi wa brosan me pacho be fan chem ho pe wo kan dan be say 1 2 3 de to so 4 pacho ho na Sompa FM ye wo so wo free bia dome market nso na bampacho dome ye fra wo simple market junction market junction there na taxis for no taxi drivers type for mo car no sure it in pacho betimi ebisa wo say wo call Rising Sun school and say Sompa FM what Rising Sun school no kind down 1 2 3 wo won sani fa so enso sa na freedom market na ba won sabe kan yen ehwe overseas kuma se ho na Sompa FM buto ye ne 21st clinic na wada kro na mo de kwa yen sabe kan sunya ne so 98.9 Sompa wo ho night market wo won sabe kan yen ekranza Sompa 90.7 ye beje techiman so me pacho new site pacho ho na ye wo na takrade emiamia ne doso de obetimi afre na yetimi de ebia wo de no wo akire obetimi mobile money na yetimi de aye na bibia nso etimi akoye number na wo befre no busia yenhwe na yemfe no ento so ansa number wo betimi afre bia pese yekọ na ye kwache woniema anase bia ye babeje woniema anase bi krampo a wo pese wo de ye mobile money a pacho 0598 0598 559 559 802 802 0598 0598 559 559 802 802 and 0241 0241 272 272 990 990 0241 0241 272 272 990 990 we ene ema Sompa chede yade ato wo se ebia pesa wo ya wo de ne mobile money ana se bi nso a opese ye babeje ne ema obefre yen na apamia ne ye ka se wo pese obi ya de ema wa ya na wankasa no wa hyase aye bibi ne nipa na so aye dey etimi ahweso esua no asori bi affordable won say asori mpanimfo no di kan yi ska kese ne tum sofo ne di nkan tia no wase mi die ni etimi de atum obi anso emeye ne die etimi sade abano eba betutwe biem 0598 0598 559 559 802 802 0598 0598 559 559 802 802 and that's 0241 0241 272 272 990 990 0241 0241 272 272 990 990 edi ebeba na Blessed Foster anase Tara One Media pacho sadi mienu we ya na ama se number no wanya ne ye ubetimi afre Sompa ema no na yetimi akire wo baby a number no baby a amesene ne yetimi de ama numbers 2 peway na ye de agent no wo frɛ obi no say o fa family so anase bia bibi etesa me pacho so o pe sa number no at Tara One Media edin beba na se Blessed Foster edin beba na 0598 559 802 and I say 0241 272 990 no aha say nom na yede yen kasa no esi ye beche achede na ye fa nipa num ni wi a apam na chese yankwansa ma yemfa course yemfa omwansa ma yemfa course ni wie ye baby sansam dia fa MWHO ASEM pacho wanya
So when ya answers no correct, I met emfaso bo moye. Yes, MWHO ASEM, and one sem na ye ba baby sawo. And until no wunya no correct, and one say also ye 0260 196064. 0260 196064. And now 0260 196065. Mamenfa we say Emransa. Hello, Mpacho, good afternoon. Hello. Afternoon, Pacha Pomo. Pacho, me who ye now swear. Pacha Radiadum. I'm more Finchiapa. I think I'm a thing. If I tell me, Tim Radio, Nipa, I like you, yeah, I'm a shaman. Me Pacho one is saying. The Pacha me were Kubekrum. Kube Chrome, a bear here for Wadaroma. The Pacha me was Sama. A was Saman. A was Saman. Okay. Okay, Kube Chrome. Yeah, SOMPA FM. Now, as I do see, caress away, you some patcher's listeners, maybe I'm a boy. Nah, me Pacha. Mama Futupa, and can't mo penny no Mammy, I could see a boaje. Mammy, I could see nobody could see auntie. Me telling Nicola, let us say, Momma Futu pass a mobile tama, and can Momma Minya Futu, and the muffle. Pinamisla mopa, Momma Minya Futu, some pa, and some Momma me a pop, and Mamma to me muffle more musiki. Indeed, me flama Minya. Nti awie pen na mezo me flama se. Enti ma bia kwasua boaboaje na futuo ben. Ne nantie na sian oni papa hwe ne nantie ne sian. Ana na odime ka di se woni awrade hwe awrade akwan ne sian. Ye awrade no ope na yebi. Mate. Yedwumadie we ne yato ne din sen awiade ya oguso awutie. MWHO mo oni bi asem. Sa bra biem enye oni bi asem. Sa bra biem. Ya fra ne sen. Ya. De ya dwumadie ya ye di ya wafra wo so yi. Edi eda so ye de. Ya awie ya mo enye na wu tufu se ya nya do ye. Edi ne te sen. Ye din na ya de ya program bia wo ne din. Program we say din the same. That program when I only be asem. Hello. Mate enye oni bi asem. MWHO BORHA ASEM. MWHO BORHA ASEM. Na me kan le first I will see the enye no na me sisa no. Wan kan ye enye o ka se MWHO BORHA ASEM. Mate also ka se free Kube Chrome. Ya fa wo number why? And ye be Rebecca Akunu. Ma Rebecca Akunu. SOMPA FM. Mate, ya da se wo frɛ ya de wo mo ne wan ne wo madrin bebro. Why ya da se ma yenhwe na yemfa we say 0260196064. Hello, good afternoon. SOMPA FM. Hello. Yes, good afternoon. Pacha Sarah ni okaswa. Barrier. Sarah, ada wunya wo niema. Pacha me mistake not to call. My friend put I am from me. Oh. Mistake not to call at to call. Sarah, what dey na say question bi e bi sa obi a wo betwa na. Pacha say. What dey say I know when one question ni na wo betwa o. Mistake not to call Pacha mon check mama why. Me say Mate Kaswa school fees at your technician, chief technician what Kaswa Barrier me dey not to call. E Pacha Mate e be hwe na ya ho adwuma be ba enche why. Pacha me that. Ani ayi MWHO BORHA ASEM crew no bubo ye din na yankwai Saudi eja. Ya nipa mako 5 wo de bubo ye din ya ada bia e betina se bubo. Enso na me nimo. Ada na me ensa na onim. Nyene na yo monta mantimenti o mudin. Da bia ya no omu ana wanye ta Facebook kura nka wonti. Ye nyina na ye wo studio da bia ye boye din. Eti dia wonim no ma ye ntie o. Me ba cho me ni ma pam. Mhm. Ana
nyama ma akosia. Akosia mu dia wahin. Bacha don hima. Enti boni din ni nyina ma me pa cho. Edin mi nimfu ani now. Hey, Sister Sarah. Hey. Mi tie pa but edin aya na aye we amamu. Enti ode ma me akosia go aboaje. Aha. Akosia nhira. Enti unim hwe kura na akosia nhira de wose nka hu we de wan hanka me disqualify wo. Oh. Ma mi di pa went me amoy die. Asemo. Ena why biem. Bacha sen. Ena why biem. Bacha na o. Me so me de say. Hello, Sarah. Sarah, wo ya ma che die. Sarah na me so me de say. Ojina so. Sarah, wo de Barbara ne bebo, wo de ache de ande ne went no, wo de ye ntimi kase ye mfama, but bra bebo na ye famra wo. Ache de ande waje wa de dada ba de bra bebo why. So otimi bo. Ma me hwe se mefa we ya. Me pacho good afternoon. Good afternoon. Pacho, udin baby akase free. Maybe Uncle Sam, Mr. Samuel Lampi. Mr. Free Dansuman. Asa yante wonka wa ya fidie so da na. SOMPA FM. Okay. Asa yante wo ne wa ya fidie so da. Hello. Ota fryer ya na na first time wa wanyam. Mr. Ukasa you know say your friend. Mate. My yante we. What tie dwumadi we say? My friend, my woman interview, na many ayo operation. My friend, my interview that. Oh, okay. Eti ye dwumadi ya to din saying. What they? Ye dwumadi we say ni din di saying. Yes, SOMPA FM. Dwumadi ya wo kasa so edin e da so de saying. My metie infikiasi no metie won fi bra. Uma quotation some 112 no. And I will na ona metie. Ada won 10 ana. O mitete ni ana metie kwa bonten afena mi banti me ba na mu koti some 112. Ana me say anya na ye dwumadi we say no ye wodin a ye de frɛ no. Da bia ye betena sia ye boni din no. Edin ni de saying. Okay, MWHO MWHO ASEM. MWHO ASEM. Oba ha say no MWHO. Okay, me ba ada mo friend mo phone so and I mean kasa. Na so wa yen fam pacho. I'm seeing Dansuman. Eti ana wo kan wa ASEM no. SOMPA FM. I interview. No me kasa or my brother. Okay, Mate. Dansuma, what's who did the same? They were phone somewhere. And your phone swasem, who did the same? You buy a better show. SOMPA FM. A friend Samuel. Mate, set number when she a wow the home. So, Mate. Ati ye do mo ne one no ma dream be bro why? Enti ye be sa ka search why? Mpacho yo. Ya da se sa won so frɛ ya busia yen hwɛ na yen kɔ ofoforo so. Me pacho good afternoon. Good afternoon. Ona muti saying. Ya na do me ho ya mo say. Ya ho ye me mo afinhia pa. Afin kono meti afise be na sa hye wasunde mu SOMPA. Amen. Na aka se free fa. Me na frɛ Chicha Johnson Oti region. Oh. The man from Oti region. Yeah. Yeah. Ese sana mo no be da na ba de se utwa be da na ba. Me de me am listen antinu. Me na last o mo ye interview about schools no. MWHO ASEM no. Enti wo yire manya na ntia sa wo wife wo ha se no. Yeah. SOMPA ya date be na de share edwumadi ase.
me nkrandia na meka tie pa nkrandia na ye ka nkrandia ye starting program ya we say moment be mo na ye starting program me interview no this that one November mid November mo me interview no yeah na me ka say your program no ye started date be ye sha se ye adwuma no ana ya wo de apart from interview no won tentie on say me no me tie me we decoder na me tie which I say okay anti me no na me free school ba na ma betie tantan Saturday so say bia na me kwa formal ma betie but some pa presenters no 5 of din na ye nkoyanim e bia de onim ni bia 5 yo ana mami akosia ya abako ana tobu ase na kan ye din don't mean cancer sa nya say no kra be disqualify but ya mami de fa ni agwa say mo ahye da pese mo betoto na se wa ye nye mpesa tobu ase ye watam ma but presenters 5 din yo mami akosia ago abwaji Akafo yetio presenters 5 din SOMPA FM we dey mommy we dey be pacho oh yeah we dey meet paper about we presenters ni there okay enti programs ben na betimi abodin programs ben na betimi abodin ben mienu miensa what the president ben na betimi abodin programs ben na ye wa ha betimi abodin mienu miensa bi program na mutaye evening once no na we me say we pastor pastor bisa meneta on me friend no otaye evening prayers say ka say di sompa ho adanse a wota wo se wota tie wan hwa wontimi ndi sompa ho adanse o because say wotie ya ka say kodi sompa ho adanse a kire wo bi a e de asem na betimi aka kire nipa no ni ameka say sompa de na den say medin say mo ba say mo besum oman no sompa FM mo ba tum besum oman no nti mrebe mi jatie mo ko mra mo pe kwato mo ko kato nyina mitie mitafre nti sompa de mo ba tum besum oman na afa mo ye MWHO me ka say mo ntimpu amese nanka mitafie eko dia grow kunam because of some panty na amase this time nefi amase nyame sumpo me jatie me nyam sum eni kristo sama motaka na amase etumi mama agen sakra panty sompa de mitafie ene sana mutaka oman monsem no news no eno so ye me papa because monsem no mo kana no kware mu embra kika fompo ye allowance no man tuano ye say sompa mutimi kaza sama this December no allowance no ba ti minister sompa de moka e kwa kire nti ende betima nduma dan se de mu ye kofa mu si ade na mu ye mate but ye best ya na your programs no obi ha betena sia wo program din ya na watimi ahye no so ama na presenters no so obi aboni din na watie na watimi adi ho adanse akwa akira ma ye why mate afa wo number what afra ye nti no ye be ye na ye de waka ye be fro ma me fa last call say enya 4 and 5 na so apam na ya mfa amru so na ye che 5 pe bacho aso de ya nya wo mu na so 5 okay last call am pacho udin baby aka se free hello kafra wa homa na FM ye hwe na ya fa last call na yetimi edi ni nyina da etimi esi 0260196064 0260196065 ubetimi afrena yetimi edi onso SOMPA FM ama 0260196064 0260196065 last call I pese ye che emo ai ne anwa ne margarine na bibia enso koye ma wo bronya wesemu pacho wa obefra wenti me anya ne ye no ai ya fefa mu aka last call
bra ye baby sa ma me akosua go ho aboaje yasem ba ko pe wutimi nya na chese de ama 0260 196064 0260 196065 na wa wonya wo sompa chede no so no kuma bi ensa ketua bia ensa fasa kwanya wese so na eji enhra efefre otwede ampo basayi adom ne ho na esre bambon so wodi usika na anase wadoye waye de no eba bosompa ye wahia de anase wahia sem de nyankopon hwehwe se wonyama wo no eno ane se wabosompa ye na wode aba ese uba ya no na chese bibia anso atimi akoye adanse chenchenche ene free bent na mentena se me pacho good afternoon din baby akase free last caller Bacha me kasa free teshi. Teshi na pacho din di say. Bacha ni di mama part. Mama part. What tie some papa? Bacha ni ti. Your frequency dey you saying. Oh. Bacha. 10 You there you know. 106.6 SOMPA FM. Wo hwe wa fidie na sa na ho akoton 106.6. Bacha 0.5 106.5. Afa de wanyane ye. Eti 106.5 FM Accra. As a frequency near 106.5. Watcha. Na mami akosua go aboaje wa follow na che. Hey, fiti pisa from me. Fiti fida dem ka se fida dem na sa na ope. Yeah, I do me tuning every Tuesday be a me tienu. Me tienu into na me nimse we free one me tie se we free abaha. Enti me delete papa di show power very DSTV. Okay. Kasa ne ye mo na say one day the program say also. Okay. But kasa ne ye mo. Okay. Oh, mami. E pena SOMPA nyame hira no. Nyame so hira o. Ewi ai ko enfutu o ma ye. Now so why he fan pacho. Bacho na Teshi. Ana wudi ni biem. Mama part. Bacho ma part. Bacha. Ya be fro why? O mo ne one fight to. And when my father romance no ma ama wayi. Your friend is saying, "Ya mo na pam." Nyame shram we. Ya mo ni din no yam fan tuja. E fortune rice. E ba na nya fortune amenje why? Sa mo mfamra. Na beje fortune ne na ye why? Bacho you. Eti fortune rice. E be ma fry to ba ko na ya sign ama multi purpose margarine no ba ko na bibia so atimi akoye na se de nyina si ha mpanyimfo se ye nche ne ma na chede ne enum ya che awie de ka che nyina ne se ye wie ye ochina nso so ye da foforo ne ma ne pii wo ho enti ye programs ne nyina ne for God and country nso so Professor Dela Bochi me sore na so betena adwa so na se ono so ebe for God and country dwumedie no ono so ebeche ene ma ne binte no kwasoa mu afidie no na SOMPA 106.5 FM Accra na ene papi no ano na ye wo ede ema wo ye se ya ba besomo enti wotie nso so ane ene umienu nyina nya aketuapa wonya no ba bia so te ho ana enu riders no ohun kwa mo kono mo ba ye de yi ya friend saying kasuafo de mo na akoma wonom ye de eye amasamafo na bi wo ho a ye beba no ye be frɛ mu a fe de na mo phone ne nkɔ obo nso so be frɛ na won peke rider na free ho awie no afe na ya na wa frɛ mu ye sa na ye bo company no ho ene ne imprensa so ye kye mo akyɛde na ye be fa rider na ode aba obeduru abobo no ye be frɛ nso so a na bia enkɔ ebi won nso so a ne ma wo ka se ye frɛ no ye si ye aduru ho a wo fie no no abegyina anim ho na se wo twɛn eno ayede ayima comfort de ekoma no se ma nso ayi friend saying Tantra Hill ya Jerry de ne de da Jerry de ne de no koma no ene ma pina no ne ni pepina no mo nsaka mo de nti kwasoa na tie SOMPA 106.5 FM Accra ya wone pepi de emamo na APAM DADAA MWHO BORHA ASEM dwumedie no ho ma me akosu
Akosia Aboagye Dondon Hema wono so eka ho ebi eno achi ne so no Elder Jeremiah Samson wono so kan ye ho ansa na yankase ya de nyina St Augustine ono so kan ye ho bi na OHENEYERE me akua YEBOAA asia ma me amete yen so me ka wontie ye kriw ne ye num enti me bada me ka se bia bobo mu din a ma me Akosia Aboagye Dondon Hema on na di kan na APAM DADAA aba na Elder Jeremiah Samson aba na St Augustine